hari ica nimwe ngo ni cano ariko twagokwa ngo ni humura media. Iyo ngo humura media ga nayo ngo yaje ngo ariyo guhumuriza ngo abantu ngo muhumure ngo tuzosada utayi wacu ngo duture gakondo kandi ako kana kagahungu ako kana kari mukure mu muntu none gaheruka kumfotora ngo ipica ifoto iyo foto nazanye iyo yogareje jenyine kazabaga ngo mwana uyiri jewe kama gambwira ngo ni jewe kama karamvyatura kazanye iyo bego ko mwana we ibi ni ibikivyiza warabisomeye cangwe ni ibi ngibi nyine byino mahanga harambwira ngo kaka we nguko twagiye ku masomo twarabyize ngo none tutagifite ingago tuvuruganye turabaho gute no gushaka ko tubaho kaka we nama numva ndishima nama numva bitwenge amaze ambwira ngo ngo reka kwereke ya mafoto ifoto umura media umuntu wese uzokena kwifotoza umuntu wese uzokena gusa neza ari mukora bitangaza ni ibifwa ari mu kwama kurema akakurema ukamuhinduka mwiza ukaza wireba ukavuga ngo yunije mucango se jewe akagira n'iyindi ngo ni muco official iyo ngo muco official yoga ngo nukwerekana umuco w'iwacu ngo tugahinduke uzamukomeza umunyamurenge uzambara igitimbizo yewe ngo mwana n'umukobwa we ngo wambara ibitenge bibiri ese nibaza ngo ngo ibitenge ayashi impande zibiri nizo zongeza impande zibiri wifubike kujya kwa abantu biwacu uwo mwana acaga umuco n'igitangaza uwo mwana umurebye uko uzamuka ngo ariko datawe ngo uzikuri umwana w'umurenge nyine yakama kwibwira ngo ndi mwene runaka wakanaka ibisekuruza bizosaka mabikubwira uwo mwana ni sawa umuremedi umugane ni igitangaza zapyatura neza afite amashusho meza zanyamasha ko kuyobeko abana bakambwira ngo seka ngo babaye gute kambabwira ngo uko mpambana tarije abana uko mpambana nahindutse nibiko mumbura media n'umuntu mwiza uwo mwana afite imirimo myiza cyane niwe wamenye ko twagiye amahanga kabisa yamenye ubwenge izo faranga zabo nzapfuye ubusa ubigisha n'abanyu data uzuma ubigisha n'abanyu bamenye gushakisha ubuzima nyabinjira anga abakora dukosi bige kivyo byose nyine ko ivyo byaturo byawe ngo bizobatunga mawe mwari mwabona ibyaturo gutunga umuntu mwakanyugamo hari kuyungura biramutunze ngo niko dufaranga akatubika ku mupfuko baguberaga nkuko yakameye ayo mafoto nyine ngo mu makwe ngo bafite amakwe ngo bafite ibiki ngo bamutumire bamugana umura media ni igitangaza yego
ngo ni humura media. Iyo ngo humura media ga nayo ngo yaje ngo ariyo guhumuriza ngo abantu ngo muhumure ngo tuzosada utayi wacu ngo duture gakondo kandi ako kana kagahungu ako kana kari mukure mu muntu none agaheruka kumfotora ipica ifoto iyo foto nazanye iyo yogareje wenyine kazabaga ngo mwana uyu jewe kama kambwira ngo ni jewe kama kampyatura kazanye iyo bego ko mwana we ibi ni ibiki vyiza warabisomeye cangwe ni ibi ngibi nyine byino mahanga harambwira ngo kaka we kuko twagiye ku masomo twarabyize ngo none tutagifite inkago tuvuruganye turabaho gute no gushaka ko tubaho kaka we nama numva ndishima nama numva bitwenge amaze ambwira ngo ngo reka kwereke ya mafoto ifoto umura media umuntu wese uzokena kwifotoza umuntu wese uzokena gusa neza ari mukora bitangaza ni ibifwa ari mu kwama kurema akakurema ukamuhinduka mwiza ukaza wireba ukavuga ngo yunije ngo cyangwa se jewe akagira n'iyindi ngo ni muco official iyo ngo muco official yoga ngo nukwerekana umuco w'iwacu ngo tugahinduke ngo uzamukomeza umunyamurenge uzambara igitimbizo yewe ngo awo mwana mukobwa we ngo wambara ibitenge bibiri ese nibaza ngo atakaza ngo ibitenge ayashi impande zibiri nizo zongeza impande zibiri wifubike kujya kwa abantu biwacu uwo mwana acagira umuco n'igitangaza uwo mwana umurezi gukizambuka ngo ariko datawe ngo uzikuri umwana w'umurenge nyine yakama kwibwira ngo ndi mwene runaka wakanaka ibisekuruza byose akamubwira uwo mwana ni sawa humura media umugane ni igitangaza zapyatura neza afite amashusho meza zanyamasha ko kuyubiko abana bakambwira ngo seka ngo babaye gute kaba mbabwira ngo uko mpambana atarije abana uko mpambana nahindutse nibiko humura media n'umuntu mwiza uwo mwana afite imirimo myiza cyane niwe wamenye ko twagiye amahanga kabisa yamenye ubwenge izo faranga zabonze zapfuye ubusa ugisha n'abanyu data uzuma wigisha n'abanyu bamenye gushakisha ubuzima nyabinjira aho ngaho bakora udukosi bige kivyo byose nyine ko ivyo byaturo byawe ngo bizobatunga amawe mwari mwabona ibyaturo gutunga umuntu mwakanyugamo hari kubingura biramutunze ngo niko dufaranga akatubika ku mufuko baguberaga nkuko yakameye ayo mafoto nyine ngo no mu makwe ngo bafite amakwe ngo bafite ibiki ngo bamutumire bamugana humura media ni igitangaza yego